Karbi Longri Abirta long pen adap Abirta kalang rapedo anarap hansmi aprang sinil hin pen adap kimi kadom bajrek do kadom non Karbi Longri Abirta long pen adap Abirta ke than pon jibang nilijit kamsa esi non Abirta thepi lang pon sina Engding plikep ESDC mahang the ani ke talon mesen pen pachun pon West Karbi Long APSC NGO jem hansia ro tum pen pharang ke mai kang ni pon Assam Darshan Scheme 2024 pen 2025 apartment Borjan Havar along Prexam Adimalong MLA Dr. Numol Momin reading pen long ike sompon Jong Pakai so English School long Raikom Saki tum pen spaturpi pon si trok to kamai paman pon DFO Hamran Division at tumpen spaturpi pon si ingnam ingnar pen rat tumis pajok pon theng si phan chirok to kamai paman pon non puthot birtang ton pen lang pani sinang Karbi Long pen dimaso hemprek apartment autonomous state demand committee thi hekpen ASDC atum kedam tang kris kebra trokner kepra phoni convency aruni phai kri trok series imhang na pa thek pon lo ASDC mahanga thek ani ankan wang sabi nang talon pon wang boma sonsi kedam tang aruni phai kri trok series tami dipu club along ASDC mahanga thek ingding plikep ke chok ani talon pon adap apor ASDC alama ingthur pon la so phi ASDC songja pi kharlitang atum phat milur kai pon si chikimu pon anaro por pai kri hini apor ASDC mai phu pen mai chphem pu pon si rada mai pi pangcheng pon labang so malong ali hiaman pen Karbi Long Thomas Council CM Dr. Tram Ronghang MP Morsing Tisu MLA Dor Sing Ronghang APSC NGO Mai Phu Jem Hansi Pen Chenglok ASDC KNCA KSA Lapen ASDC Youth Front Tum Chitong Dun नीलगे पूजे बन के नॉन एजसी हम यहाँ थे के 17 मई 2025 खाली 17 मई 1986 लासी नीलगे पूजे बन के 17 आर्मी बन के लाके नीली फाना टेंग के लाकी पी नीलिके 17 आर्मी से नीलिके CM के चोचेंग लो नीलिके ASDC tumar jiding kluipen akemang hemprek alama puthak kipachun ponche phansi pini labang so malang sami chitong dunlo lapan ki forum for hill autonomous state movement atum pen sami non ki wang ji acheklo ke chengsia rui Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen chingki chengwai mai pe pon pu pusi Karbi Long Thomas Council CM Dr. Tram Ronghang pen pachini pon interest lang tuma jiding kluipen na so hemprek ke hang asong bang thip sidolang la so joine sin tum MP ke hai nili MLA ni tum nanang dunno la si ke bang jiang ni asa yang dengan da me alang tum ke manga kam hemprek asa yang deng ke dangana kam da me ni tum ta charap dunji la pen ke hemprek ka putha nona lang tum isia forum seng ASC la pen ke James Sanse APSLC la pen ke ko la KSA KNCA tum phan non la mo chiklo first week malang chief minister official hang populo alang tum ben chingki than bola ton masera putha kasia tumi nili damlo chingki than lo la pen ton masera putha alama putha si chingwai pola pen nili tum dame MP ka haida dunji nili da dunji la pen MLA ka haida tum da dunji joy bon hemprek farman si ke bangla se kapre ka afan lage bini bhana dun kali he hemprek ka song alama putha ke nil tum ta prang da kroy apot la si la hemprek farman ke song ropon rape je phansi tim Karbi Long tum phana chu hang pon lo lapen tim Karbi Long tum phan chot kali lo hemprek farman ke song pon along ke BJP pen chenglok Congress APSC pen chenglok Karbi Long ke du ki ongdung hemprang song tum an pen smi chingki chengwai pon si hemprek farman ke song pon rape je phansi ASDC song ja pu tum pen pothot pachini pon thu turun go goi ke do hota turun go goi sar pen matap 5 kilo itum join movement claim na alang chief minister hu sitab alang tu bang laso
Wahau ka hak klaim dia pan alang tum ane nang krokedet. Sidak hemprega hang ke disia kam det kali lagi. Nang BJP rar tum da hempreg nahi bo. Congress rar tum da hempreg nahi bo. Jai ka thara rar tum da hempreg nahi bo. KSC tum da nahi, KNC tum da nahi. Ex UP dia satum da ang to amune tum se Kristan tum da nang po. Kristan kali tum da nang po. Hempreg ke apo sidak ke mane nu bak hempreg hang chorma si ke long ji pokam kali. Asi Congress bolo ya DC bolo BJP bolo APSLC bolo ba student song puta ho ka do we chingrum pesi hemprek hang nang pusi kedam tang ningkan potrok nili tumbor ilo mania song pan ningdok mania song pan gitu an kini tum hala kas dikomon da lopilo kas dikomon da lopilo ben cingkilo talang tum ane asap kupilo ne dakache tonte dolang alang le tuma bang non wang bilang hala bang halo ni tuma mane ansu se borilang jaya ka thar phanda dake wan dia phan bate hala ya kasko manda dak forum long ya disilong li forum for hill autonomous state movement pusalam no mati ha dake wan dia phan bang si kadabu da hala so forum ala so mon cholong pen chi songra pe dia phansi niltunga bori West Karbi Long tika angpong ing tika thar hemalong kedam tanga runi pai kre trok si arni APSC NGO jem hansi aru tumpen tong chekot pen phrengke mai kanipon bangso phrengke amai long pen alang li tumpen kan ningje panateng butangti non ke bangji busika chiklu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Karbi Long pe dimha sorat atumakar inai Article 244A Autonomous State aputhak APSC NGO James Hanse aru atumpen kachitong damchi aphan appointments mi long erlo labang solama puthak pen alang li tumpen ningarong pen lam this paklang pon ren kilo lapen kedam tangni APSC NGO akimi ki paklang pon ki labang ki ahok kali alang li tumpen ki James Hanse ke japon ki misen lapen ki kichun da prangji pu labang sukelang dun e jakong ki pa bob dun ji aphansi akimi APLC NGO na ki sengtu lasi APLC NGO ki James Hanse hanlo ahok pet lakpen duwerji lapen du thipji pusi rap konchun bang angpong itiga tharpen pa chinipon board hoben great santimung Karbi Longri Abirta Central Committee along ke Japon abang fu sir James Hanse lapen sir Dr. alang li tumnang ki Japon ki misen ki tekwonom lapen pinier ni labang so apres mi ni tum nakang kinang ko kana pulo isi rap aphan isi kapachini mate ni tum ta Central Committee pa nang kapachini ya teng tani tum ta isi ningkarong pulo ta ko pilo pulo tang te monang klanga ciklo mane Karbi Long arat solang do arat akar I kan ko andre ni nang kachi song pen halabang so Article 244A alama kutha ilitum along la IPHLC Central Committee Presiden la pen Secretary tum akijalong mane Chief Minister along cingki damlong di ang deng anang le erlo cingki damlong po bang ilitum hanang pachini lo nasila bang suning korong masih ilitum pini sulang do Karbera panta ning karong pen alang sulang do Karbera panta kapachini pon sidang ilitum panta sini nang hang pon ilo pini bakte la pen chururi one kai ki apora long ta ilitum Karbi Long ki thenai man peng ki thenai litum ACM Dr. Sir Tuliram Ronghang alang li phans tame kai ki porta churu nangi athin non bangso APHLC NGO along sitame alang li Assam Chief Minister along kaching kidam long ji aphan alang li na kachirab dun abangso appointment na video report alang li phata kai ki porta ostame ninga ching sam la pen ninga chi thela pen alang li phan churu par pik lo lasila bang solam sini bitum bini presne ke kang ni pen solang dola Karbi khaya tum manghu APSC NGO ke hiroga la pen dak ake hai Peter Tiso la pen ake hai James Hanse alang tum ke ja APSC NGO si ahok la pen non APSC aki ni ke klang hadat ke klang ko la huite non tum APSC NGO Peter Tiso James Hanse ake hai atum ke klang ke dam kelang dunun la aja kong pe bobi apansi la ke kelang ta pen ke bangi lang anta
PSLC NGO ke isiwaji lake ake hai James Sanse lake ake hai Peter Tiso la so PSLC NGO si lake moan seta dogar ko to apu thak ke aprang ke tang hala itu make hai vice chairman lo ba vice president lo itum kong pia ke hai pen la ke tang alam press meet apu tasalam je lo je non tu dom dak press meet ka chiki je alang tu phan pasun se alang tu man ke aprang kan suspension aprang pala tu phan ke pisang eta tum si non apu president secretary ka che ba tu po lake athike tum make hai James Sanse la Peter Tiso make langun e la aja kom ko ko pia phan si la ke Kedam tang arun pai create rock siarni lakha encourage Borzana Messi consensus ke parlapan angkang Dr. Numol Momin Assam Legislative Deputy Speaker Humridam si kaching through asaimu Assam Darsan scheme bent moiso killing along Lukhimon Adawant lapan ke sart herong pierong long juhu Adawant aphan nong e ke sompon lason si anarlo por pai ke thoma por malom MLA Dr. Numol Momin ahin bent moiso killing Lukhimon Adawant abandribol aphan long e sompon lasopi sart herong pi arong along semi juhu Adawant aphan tameki kim kerang ponji aphan long e sompon tu lapen Assam Darsan scheme bent ki pipon lak ke thom pusi pachini pon lo lapen Dr. Numol Momin ben kaning je pon ateng ki lak isira chitim ki pipon pu jong si ki klem ke dam mesen lipotang ti puthot lak isira chitim sami puthot pipon thu pu lapen jong si ki klem ke dam memet lipotang ti lak isira achitim bang ki PPC pangton pon thukok pu kedam tanga sengkan hulpe semi moiso killing Lukhimon Adawant aphan lak cap Assam Darsan scheme ben rest house scheme pipon lo pusi pachini pon অসম দৰ্শনৰ যিটো স্কিম যিটো ৰিলিজিয়াছ প্লেচ তাত ৰিন'ভেশ্যন আৰু বিউটিফিকেশ্যন তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এটা স্কিম আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এইবাৰ মোৰ সমষ্টিত 200 ৰিলিজিয়াছ প্লেচ লক্ষীমন মন্দিৰ আৰলং চহু ৰংখেৰ তাৰপিছতে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ মন্দিৰ নামঘৰ চাৰ্চ এইবিলাকত পাইছে 200 আৰু তাৰে আমি 1.5 লাখ টকা ফাৰ্ষ্ট ফেজ পইচা এৰিছোঁ আৰু যেতিয়া কাম আৰম্ভ হ'ব কাম ভালকৈ কৰিলে আৰু 1.5 লাখ টকা দুটা ফেজত দিব তো বাই অক্টোবৰ এইটো ফেজত মই কাম শেষ কৰি দিব দিছোঁ তাৰপিছতে ছেকেণ্ড ফেজটো পাব আৰু মই তাতে আজি মৎস্য কিলিঙৰ যিটো লক্ষীমন মন্দিৰ পবিত্ৰ মন্দিৰৰ আজি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন লে কৰিলোঁ মন্দিৰৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত তেখেতসকলে বাউণ্ডেৰী ৱাল বনাম বুলি কৈছে যোনে যেনেকৈ বনায় তোনে টিন লগাব পাৰে কৰে টিং লগাব পাৰে এটা বেলেগ ৰুম আৰু এক্সটেণ্ড কৰিম ক'লে সেইটোও পাৰে যেনেকুৱাভাৱে মন্দিৰটো ধুনীয়া দেখিবলৈ আৰু প্ৰটেকশ্যন কৰি ৰাখিবলৈ কাৰণে বা নামঘৰটো বা চাৰ্চটো তেনেকুৱা স্কিমবিলাক নিজে ল'ব আমি সেইটো প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ হাতত এৰি দিছোঁ তেখেতসকলে কি বনায় আমি খালি ফাণ্ডটো দিছোঁ আৰু এইটো ফাণ্ডত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই খুব মৰম কৰিছে আমাক 200টা দিছে 200টাৰ পৰা এতিয়া মই যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম 200টো সম্ভৱ নহ'ব চাগে মানে 1 মাহমান লাগি যাব আৰু 1 মাহ ইয়াতে কৰি থাকিলে এছেম্বলিৰ কামো থাকে আমাৰ বেলেগ কামো কৰিব লাগে যিমান পাৰোঁ মই এইটো ট্ৰাই কৰিম আৰু লোকেল লিডাৰবিলাক আছে তেখেতসকলে কৰিব আৰু নকৰিলেও মই কৈছোঁ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী তেখেতসকলে ফাউণ্ডেশ্যন দি পেলাই আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু বৰজান আণ্ডাৰ আজি 1 2 3 4টা হৈ গ'ল বৰজানতে আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া 2টা কৰিম 6টা হ'ব যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম ঘূৰিবলৈ কাৰণে আৰু নাথাকা কিন্তু উপায় নাই একটাহে মানুহ MLA বাকী MSCবিলাকে কৰিব বা লোকেল কমিটিবিলাকে কৰিব আৰু যদি আমাৰ মানুহ কোনো নাযায় মই কৈছোঁ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীসকলক তেখেতসকলেই ফাউণ্ডেশ্যন দি দিয়ক কাৰণ এতিয়া আৰু চৰকাৰৰ বস্তু আহিছে এতিয়া ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীক কৰিব দিছোঁ কামবিলাক আমাৰ বিজেপিৰ মানুহে এটাও ইয়াত হস্তক্ষেপ নকৰে চব মন্দিৰ কমিটিয়ে বনাব কাৰণ কেতিয়াবা বদনাম দি দিয়ে যে আমুকে খালে এইটো বদনাম হৈছে সেইকাৰণে আমি চব এই ৰিলিজিয়াছ প্লেচবিলাক নিজৰ কমিটিকে বনাব দিছোঁ lapela puson dhorom aphan kang honpon lapan scheme ke deng pipon thek ning ing samping lo pusi moiso killing Lukhimon Adawant arat lapan ki arong chuhu nim ki kroi arat tumpens Dr. Numol Momin aphan ka churu pajur pon hidipi ben sarpin polisu Karbi Longri Abirta rong bang ke di nang pilo nang pajur lo pun ni tumba ning rong pek an lo nasi nili sa lo nili tumta churu lo naso Adawant lo nang pitek ser bang ke nasi nili tumda lo bokti so rong pensami nili tumda so Adawant bang ke aprang ben dah hang don lo sami nang pipidel lo non la yam sar lo bang nang pilo nang pajur lo nili tumda si ningkang sampen lo an so si nili tumda churu lo moiso killing Lukhimon Adawant
along pini Assam Sarkar pen nikan surihinira ingkora plipen ingkora pho labang so pharmana phan dak adwana phan kepacing thurja phan Sarkar pen tangka lak isira chitim la fast face nang pipo pulo la pen check ta nitum phan nang PL lo la pen non account sita menitum process bom lo la pen LA MLA mate deputy speaker Momin sar aphan sita me suri akadom pajirlo la pen Nilip MSC Consensi ke Parlapan Chukhila Nilip Development Block Pens Kahilo Kilometer please to see Kahilo Jongpha Rengma Arong Keso English School Hemalong Chukhila Police Stations ke Parlo Thana Levels Nagorik Committee Atumpens Paturpi Ponsi Chirok Tokamai Paman Pon Labangso Chirok Tok Amailong Child Marriage Child Labor Road Safety Lapenki Raki Hormupen Kitspajok Pon Taxi Aphansi Labangso Amailong Tanchi Mumpon Labangso Amailong Chukhila Police Stations UC Karna Pigu, SCP Jokhent Rengma, Radasai Klembangpu, Joy Mongol Rai, Nilip Development Block at Chokamar, Bogasan Forest Econ Beats Lapenki Ongdung Atum Chitongdun. Consensi along Amat Chukihila Police Stations ke Parlapon Angkang along ke, non Amat ke, OC Karna Pigu Wang Derpen Banki. I'm a case Banki, register pon long lelang pusi, Perenke Tinu, OC Karna Pigu Lapenki, Hana Acharment, Illusions Timungatum Pen Pachinipon. Lasi kedamtang sitamne proper Sokehola mate Sokela town committee area lo bangke kedamtang ta dipon bomlo lakana ningkan bang langsung cirok tok ame ke dipon bok lasi pini nitum datak keso English school long stame nitum ke dipon ke datak jong pas stame area theta lasi ladak sitame non ke war stame nang ni bomlo lapen ke charlia hinta nang paprang bomlo lapen self development stame nang paprang piglo lasi la sonfli ke monitor tumlong hirita daily life long ke nang do child marriage la pen ke hirit child labor la pen drugs abuse la pen ke la bangso road safety ke nang do la si nili tumpi ni la bangso cherok tok ame ki pen ke la bangso jongpha area school ke doan la pen guardian ke doan stame la bangso cherok tok ame pen ali longpon po la pen ali doku pen sing ni tum ning ke pen si pini la nili tum sokiola thana Boy pen tum ning te pen pensi pini la bangso cherok tok ame pen ke ningarong pensi pijut pon dong lo West Karbi Long Tumpreng Forest IBA long kedam tang aruri pai kre trok siani DFO Hamren Division atum pen patirpi ponsi rar tum than ing naming nar pen ka sonsi ispajok pon thekji ma pusa la so buthak trok to mai paman pon bangsa trok to mai paman pon along India det pi long pen nongnam ka thangklong Dr Rudra Aditya phansi chu hangpon lo Ada porpai sirke papor long pen si ka dukabi West Kinglong Arlu Forest Departments along Vreng Klembang Phu lapen ki lapen Karbi Rong Saramai tum dat stong dun pen si labang so jai mek pangcheng pon lo jai megalong Dr Rudra Aditya pen sabi ingnam engnar awde tur sami than pa chini pon lo lapen ki la so phi rong ara tum pen sami ko son pen si joy ki pen ingnam engnar pen chpa jok pon theksi ma pustami practical sami paklang pon lo lapen West Karbi Long Arlo ingnam engnar kapasik sak ver aju bangso puthak rong ara tum pen sabi ki than ki pari pon thuji aphan sami chisik pon thulo pusi dongkam mokam range officer Dipchapul rong hangpen thanpa chini pon jai mek along Dr Rudra Aditya dongkam mokam range officer Dipchapul rong hang nijang Karbi Long rong asara konchun bang Bronson Tiront forest staff ki on lapin ki rong asara tum ta chitong dun sil bang so jai mek mesen pen pachun pon Bortholpen Gretson Timung Karbi Longri Abirta Ada nitum si awareness campaign BAP laga human lakan elephant conflict and mitigation through mana itu low cost pen kusan si mana laso ina itu konflik itu de jihan so panse itu minun injang mengajak klub Dr Rudra walangli hem minong ke lagi Arunachal Pradesh amat dalam settle da minong Bangalore lang sa settle nakan alang ni napikirang ko itu mabsulong si itu dia ko dengan konteks si alang Nagaland sa gedang. Nagaland pen pikirang ko sulong man itu mata konteks dulu ama dan malam lain na itu konflik hai buang pi mati hai putar mana rong sa kumhan rong mereka teman kita sini mana konsep itu jawaban mana peacefully coexist sistem hal sedoning mah so sih itu
program bang tik kon Jadi lepas tu dak long non dak nang dak nit mang ju tong bang ke dak kan si dak local leader DDC chairman sa konson orang kita alang majong bang lo sen alang bang kapre kam to mat alam se beda post te melang tong ben lam tin se sen mesan alang tar ju kon si alang da ham tu sa jiklam nam nang to la pela dak long itu nanama jitu hotspot ke tu nanama la jitu ngar jitu conflicted area jitu mane kata mane konang beda ding alam APS group tu anti tradition squad tu lai man ke form tang tu la man hangsi lai meeting bang ya konvensi kan Inar lagi hong asiki jan mama dia kapek sedang itu location so ya inar ki hong asiki jan magi pipon made kapek sedang itu makin banyak itu. oh pidi ke lahai si training speech lah la pen non ne prang ke wangji mitum jingki cethan ko la sar da nan na tor nampak lang kon lo je ko son si kapre company jumpen kapre non son si lam lo ecosystem non dang lo la pen जिस प्रेम से ना तुमका इसी वाइल्ड मैंने इंटरेस्टेड हम तो अपने कंपनी तुम साइड ला तुमका किने संबंध सिंह किचिंग वाई ben lada orang masuk tuh kantor lagi di kerong tentang kapre orang mana itu kebanji kan sih boleh po Sara benani tum da west or bingung arrange din or tami ko kipi jam tu la san tisik la so asik ye putak oh orang pun nan itu kini cingki lah ya sahan request alang kapre kapre dong saya abi pun akam abi pun ini pun abstame ne dan kang ikan sih boleh po alang kan orang anggota mana lain pada demonstrate je kan ini ngirikan po dong saya alang soal penuh itu tamtu po cara pocok Tangte not atapa birtan makilan sikang ton paniglo lasin earning sam birta le ku thot chitong pon chilona cardom